Bellicem dostlar streaming streamler yeni bir buying of launch and Blade Battle oynayıp muazzam şirkette ve Blade Battle'da kullanılır. İkinci seriya bu tekirimi oyun Blade Battle kod diyelim Minecraft'ın jakşılığından ciddi oyunların biridir. Ha Minecraft'ta Blade Craft'ın Blade Battle'ın bir tane daha yericisini açıverin. Blade Battle oynayan sizge bir zadanie verir yani sana siz zadanie verir diye sınırsız olan dalınız gerek sağ sıraya jiraf tutmuyorsa siz jiraf жазуыңыз керек соның үшін неге әдемі және дұрыс жасалып тұрғаны бірінші орын болады победа жеңіс жетеді биттік ат жетіп болып начальный игры дейді әлі бастала қойған жоқ сондықтан да көресіз лабиринт череп деген білмеймін екен тезис ворошай череп деген қалқама бірдеңе сияқты череп деген қарайық череп деген майнкрафттың қаңқайы қара және ақ түстен болады череп деген негізінен жасыл сосын қандай болады екен сосын келістеген мынандай болады содан кейін басқаша шынақмын тұрмайық сосын шығып кете береді сосын қандай болады екен тікке салшайық енді тағы бір болмаса тікке салшайық салшаймыз жатқанға ұстап келе жатқан секілді мен өзім ойымша ештеңеміз қазір қиын жақтарда шығады Isso. Şimdi takılıyorum.
ikimiz kapı çizeceğiz. Azaldı. Şimdi yaprak kozası pişiriyoruz. Aynı görünüyor olsa. Ha 50 gram ekmeğiz. Anladım. Geçenizde 1 gram ne aldım? Yoksa ne istiyordu? Evet, şimdi nasıl oluyor o altımız? Hala kurulmuş aslında. Niş. Şimdi niye yaratmış? Yaratkan yaratır. Yaratkan yaratır. Ne diyorum? Yarattı kurtulmuş mu? Yaratmış mı? Yaratmış. Çeyrek vermiş. Yaratmış. Yarısındayım. Bakın. Çeyrekten. Çirip değil. Bakıştı. Bakıştı. Nasıl çektik etmişsin? Nice zaman ne diyorsun dedim daha. Çeyrek değil nasıl oldu? Çeyrek değil mi? Bir şey söyledim. Çeyrek değil mi? Az şey. Al. Nice zaman. Çeyrek değil mi? Neyi falan cenab. Sosyakta oturmak. Çeyrek biraz değil mi? Oradan atıldı. Kayacaksın. Burada mix yapacağız. Karavanımıza. Miligram yapalım. Şu sana önce anlatayım. Mali ben şey önce olabilir. Üçüncü ürün olsa ya. Üçüncü ürün alsam olur. Mesela üçüncü. Nasıl işte geleceğim. Hatırlıyorum. Ürün şey yapıyorum. Şapkası mı yıkayım. Asla yapıyorum. Sonuçtan da bugün zilin geçer misin? Bu tezvik. Bugün Zaten men екінші орын екен. Мінекей мен екінші орын алыппын достар. Видео болды сіздермен болғандарынан және бүгін Black Ops екінші сериясын түсірдік. Қош болыңыздар және менің каналыма жазылыңыздар және видеоларға лайк қойып келесі видео 10 лайктан кейін шығатын болады.
Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.